Baru main simbaku Dacing suku try kadon barboreng kat bapi Ngalui ia kebeneng kebatamai, bat keperkai kebatamai. Namar kebeneng kebamansua, bat keperkai kebamansua kelejalangai. Bat keduriau kam don shoot. Bat ngalui ia kenongba kebekut. Ka Jerusalem kebatamai. Kebalawan yar na benang na ublay. Kohendan ko para bagi haga jin jami ke bamang na besi la babe halin sen haga jin tan jul haga jin ke bamang ya kendu ai ba kini tin long kita
di mau jam jongi bangin poi syaka thong jong da chin im jongi laga de having sen ne laga de da chin im men jongi kacing roy jong ka diocese jongi kala je ipen kren hakini disnan berada mentang kala samla kadang senang samla kat hindai senan kadang don kampat ready banyak hot kampat ready kadang samla kadang let school kadang nelen ya lebih kadang syahikai kadang sudah matrik kampat lah untuk hak lebih Henry Yoi kumno kane kadaisis daging kasamla Henry kelas 6 bangsa punya lagi kalau i ya daging kule jongka kalanang kalak sutu bat kalanang kiu sepra bat kalapas manosnya kalapas manosnya bat kane syakmat kan senang pas bat kane kasamla jongi kan saim sijuna mani nyen saya kene kepakai Henry kane kasamla jongi kadaisis kanomnya lano kanomnya Jisu lo ngate jaga balan jonga halor jong sen di bawah jong kebujuk kinum lakukan kelan mereka kinum lano ingin melakukan bonsuk mereka Henry kane kasamla jongi kepadang samla mentah kakendai senam dan im sijuna Kohengan kopara, tungin kemen, nama kene gacing roy, hakane gadong katang jungi, dagajing betsenbai jongki missionary, hakane gadong katang jungi, kalong sisa gacing kerpu kabakerpang, hadung kata-kata. Bagi yoi, ba kane kadaisis jungi, kala roy hagacingit, kala roy hagacing bulpak, kala roy hakikam mansin, kala roy hagacing im, kabayadei para beri. Kala roy wadak den jongi jinge kala roy haga jingnang jinstak ke jinsung tu ke jinsung pang batnan ni syakma kan sanang roy shishu Dewi Paulus bukuat nataga sini uya tu yani haga jinkule gapar uang ba u Paulus ba Barnabas kilale hai salistra bat kilale ayu kine kilale syakisendram jongki bat kilale ayu kila let syaki da kabakan seluruh yaki bandai let spam haga jinge bat da kabahikai balimba jong di jinjen jar di babun ni dei bandrun haga hima jong ble limba di jinjen jar di babun ni dei bandrun seka hima jong ble kanikin kajinstan jong kadaisis jongi pemangi ni don ki Paulus ni don ki Barnabas ki balakan seluruh yani ki bal hikayah ni ki bal tenanti yani ki missionary ki bal legno bat ki badan don ki ne ki la kedaulanti yani bat ki lalong ki Petrus ki lalong ki Paulus ki lalong ki Barnabas na kebentai cumi ban penseluruh yani ban yat seprang penseluruh yani nama dagi jinjen jar na onggel sajsin kila hikai ni pada gijin jar ke babun ni dei bandrung kakahima jomble kani ken ko hendan ko para nimla banlat na kani nakta gadao habang don kini gijin yale ni don kahima jomble lada gadon gajin sup ken mau min sapoi syaka bakut jong gijin jar Henry kini gijin jar gijin yale jong ni babun kani kapen i lupa ya kata kasin jong kahima jomble ko Paulus ukur ulah keren mentah kesini. To ay ba kani gajinget jumi kanang roy ko menpor ko para. Ay ba nang slur ngentur sa prang kung kaway kayin kesan. Mentang ni Don Arkusal Kuliti Parish hapo jong kadaisis jumi. Bat ngide hidei kita kikimi kikpa. Kibatan hek pensang nila gajong kikun. Bat kisa nang penka susuk. Kani kakemi kadaisis kabadang samla menta kan sa penka. Daki spa hadin habut pakai senang roy hagan lega dong katang cumi kani ken kadai de cintunan cumi bani nang roy bani nang pentwan ya lagi haga cumi kadai sis limba kinong syarai bawa sedang ngadu bishop Archbishop Victor bat ulet Archbishop jalan hakapor bangdan bat Hagajin Bomdon Mano Ladon Diocesan Administrator Fang Sen Batman
Bakin yo matbiang ya kecing men jong Jesus pa upres ngiker pada mikotrai ngiker pada mikotrai. Ulamon ban ai happy ya gecing ai chong gecing suspa ba gecing kam kun kun ai happy ya gecing kemen da gecing kerku chong Amen. Bor baro upa baru kun
men sim bakut kan ya rolo jong pi bakkan sabat pi junom